Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Verify ko aja pasal live ko di Lewin nga may mag-chat si ako pasal ini duangan positif si COVID-19 si meta sigyo ini tasabot kun ini tasigyo di bangin nilay. Sumagua tasigyo ini dumen iye dan buat ban le hadja niya mi tasabot kilala we bi mi usbate bi katawakan bagay. Dumen hadja siya le we painte siya tasigyo in. Kau sapain biya dua positif pinain kulay siya ni databan le pese tasigyaw takatohan ten bidumen say ekka tasigyaw seddi bangsa tebi budumen haja siya ban le siya le tasigyaw si likomo ken le atau bangine si boundary Sambuanga le seddi dukni arop seddi bitu aman basilan ini amban Sambuanga nirop seddi tasigyaw demikian dalam Sambuanga mismo nirop tasigyaw ekka tasigyaw subagwa nen kemon tasigyaw men pedek tampu kemon ni alay duangan positif lagi na katauhanku bang ingge ini suga bang istorya man dia tak ban ini amban Manilain pende bang sisay ga niya mananin seddi ambani lagi katauhan te bang sinehin lai ini tasigyo ma positif duangan le so basta niya duangan dalam listing te kita kunya duangan lai betara dari positif so na gay ku makapagpain si kaam bang sine pagi sara virus ini mian COVID-19 yan, di kadari tinaat, bang sine positibin, bang imban di kadari taat te. Laging kami ako, nagi kadari pega ako authorized magtaat say. So, katawan kun amban metasigyaw di bahangin nilay ek miya an sabuk NMP kita ko listingin suka pain de ek kape ko ga ta pasensya ako, ga kite ko. Sumagwa nin amban ni may listing lay niya miya an duela tasabut we de positif. So agay ko magpain we mi andat aban le dumain la ipige barita banin mi anya may nag-verify si ako hasabang siga asene positive mong databanin. So kada sinambat le ek katasigyo bang sa TV bito problemahin bida-bida pagsigyawan dalam mismo pente amban dalam Sambuanga mismo nila ipente mi dalam Sambuanga le katauhan na basilan si ubus bugana swab test din na sinigyaw. Demikian din data may bangka-bangka tasigyaw ubus si magban pag-tracking dumen haja mag-trackingin dambua eka mag-tracking seddi. So na gikatahan ti bang sine me bang sate yan pinainde ma-positive duangan le. So magmap ka ame si me data banlu da laat pakalay bisi me live ko di lawin ko pen biwe ka am hadja yan matawa lay atawakan mian ilay pulay dumen te di say dumen tartantu ka am yan mian binisalay ekka seddi bang sate bito mian baya mole pito plahat atau kan baya isap yan pagwa amban basilan usbu miaan magpahinang hadja siye miaan RT-PCR test dumen amban doktor pete dumen amban doktor ineddo dumen pente clear amban parinta so yay miaan kabeangku anon bawalik ko maku kumbalik maaf si me yene data ban tasigawin me bangsa TV amban Manilain ene tasigyaw di bangin nalay di bangin nalay hatui ta save ko lay PPT dila pag live kun miaan duma ini ka am taltantu ta live ko lay ko ka mang daara so katan ni ka miu miaan ta quarantine dahu na dumini say do katahan ko ka mian gai me ta pangalab-ngalab biwe pente ka am lay sinigyaw te ka Sambuanga pihang kan ka magsukay hang kan ka magurong hang kan ka penteng ngusal sinbi pige do kam kita sigyaw do kan ka mian nuhot pa niya panhutan bi sumagwa nen say koy sukurin importantin lai pasampay te may kahalanin ubus duk tahati we may kasinduhan duk gay sa tumuro duk may gay sa kasase kasanduy yan mabaya mamulein na tao kan mabaya sa buwang kahin pag kite kabeanten ambat ni hadja miya minte di maghapin gay kite baya magbalik-balik si may inebenin kapung tenihante pente sanduehin pag kasase miya binalin maase ko si kite bime daw bangsa ko man basilan lagi-lagi ng pente iyakan tausug sama malat basilan bang kita bime atau kasi di bangsa tuo miaan maase ko pag pente arakala awe ni hadja bang sa pa papite be bang aso pa masinigyaw ni hadja kita bi ubusi ko kinarantin ni hadja problemahin la ay bang arakala maka sigyaw kita bime gitan tu miaan hap ano nen si kita bi miaan pente instruktuhan kita bi we ne ge maase na arakala dumen hadja pe sinigyaw quarantine sampai swab test bayad na kita ubusi subay ni sab kita magbayad multa pag asal-asal niya yan multa na bang maasa isa si kita ko kita gero miaan pa kuan pe katan sikpit kita dumen kita adayahan dumen kita pete asinan na korob kita pa kuan so magwanen bang taabot kita lay si instructor lay ko may say beso pa ma pag asase dem sara den pinamulta sinesine taabot gay mag swab test bulumabi man Sambuanga 5,000
Na arakala ko kita kapakuan lagi tapi hangkan kita miaan ga mag swab test pagi pente kulang sin. Ubus ina kay hati pagkasigyaw kita double pila swab test pagi kita pinamulta pagi kita na kadobolan ni kita. Say na isakuhin miaan bilang pamahati balik si lab ko di lewin ako may ga tanto klaro manamal atau kan ga tanto inabainin hapag deliver kun pagi penti ko ni salambat ko dilawin data sa sakatan kus magdayday pagi ko wala pasignalin ganita miaan ano ko rambuan bua bang isa ingge basta importante kun tapati ko hadja may kalan lay so bang sa bang sine ni may magtilew bang sine basa tesigyaw lay bang sine may kalinan din may aimban so demikian nen gero bati kajari tinaat gi kajari pagwa ko pega ko authorize magtaat si kulay hadja mahati we niya pagi pente de tapos na yan atau kanyo ni makaaka sumagwa na ng pente tinat ng barambua miaan gi kajari taat ko si kaam sumagwa nin na magtilaw-tinilaw sa kaam si may kabagayan bi bang sininipain may usbabi mole atau kan pasik ulim sambuanga usbuta sigyaw nilaw sa kaam so bang ako tilaw bi nagay pasen ko si kaam listingin atau kan kalinanin gi send ko si kaam atau gi aka ko si kaam. So miaan may kabairi pente hatu subay pinasampay ko si kaamin ko may iro magsukol si mamayam si Koitulay salong hap si kami kemon Muritsay MJ Asalin Alipudin from building USA video mo naman pete ako sikat kasara sa up si Muritsay si Arsaan demikianin amban Johor Baru Bay Alap, amban Dubai, Madawi Sali, amban Damam. So magsukol si pamayam bilay, duk may sedi peluu, mayam live test si lewinin, magsukol si kaam. So si tenged si penumudar derma sara ngalutang. So ini na bang tu man lat basilan ga kita ilutang we de subagwa den na Sambuanga City mga magpakuhin. Sambuanga City magpakuhin dumain bangsate man malat basilan dumain anak iyakan dumain anak tausog sumagwa nen na sedi bangsa sedi samiaan lahat magkalagihan si kita hinbi bang naman basilan ga niya bang basilan tu ga open kita biga niya kita mag graduation duisa may si madrasa mag pakarajaan duisa pente may magtipon-tipon duisa tu si kita bi genedya pete kamanamal pente so bang sa magtipon-tipon na masini ato si kita bi ubos si Ramadan ini mag-seminar pinania na Ruisab demikian nen open Ruisab mag-seminarin hindi ko masikemon municipal so sande municipal sa pente mag-open lu kung may palabi-labi may nag-graduation madrasa mismo pente di si Katwandok demikian ni Ruisab magpania Ruisab siya so bang tur basilan sanyang kite sumagwa niya si Elet inin Sambuanga City inin problematin pag imban-imban palabay kita imban siya. So, niya mentilaw ko frontliner si Sambuanga City, si initin namiyaan Reyna Hataman, iyan ba man frontliner si South at si iye, salam dap si Reyna Hataman, si pag sambong ni may panilaw ko. Paine, si panilaw ko miyaan bang diretso amang basilan to Manila, bang kalagyan ka swab testin masih pag-iinis sa Manila ins mag-lockdown at tawakan ni unis sa distrikto pabalik at tawakan Sambuangahin. Paine bang amban basilan diretso ha Manila gaan niya basta minto naman bangamban basilan to Manila gaan niya swab test tiket ko hadya pinagitihanten lay si terminal paintegero ko standby to rin Sambuanga diretso rukat Manila so yay miyaan hininangten do hadya ga na requirements katawanten ngido tiket kite mag-booking kita tiket para hap miyaan Manila direct ubos gi kita mag swab test so miyaan tahati ko namban yan yung frontliner ko si Reyna Hataman lay si Sambuanga City pensi umuderma happy problemahin Sambuanga iyan sugani ko kita bi nga hinang lan sedi yung problema so kita nga lan sedi so kita nga hinang inebinin airport 2 dalembat basilan sedi so me pemante ko sini may mag-anuinin si Fauza M. Ahmad Amban Madina Nur Faida Arab Basa Amban Makkah Muderma Musamir Ahmad Wasam Darab si Kaam
Rina G. Amja amban quiet. Suhilda Mundi Sadalan, Suhilda Mundi Sadalan amban Madina magsukur sa Pumayambin. So pen nambuain inta na nila at gano kung ininta sa di gay tiagi gi tano ko mangine en bisa neto di ruben men ene inusal nen bang way ko gi kacari inaka so yemen protocol miaan ga kita authorize pag duman ko frontliner dumain ko pente amban Sambuanga bugi kacari aka ko pagi ko authorize magaka pente para sisi ga kita kaurungan authorization aka huninin ga sa kulay aka ko hadja pagi maghapin ito isikitehin. Salma and Jalani magsukur si stars nun. Siyang hurong 50 stars. Alhamdulillah magsukur. Si pag-support ko si Nyusyakan. Si Ror Sabturani magsukur Luisab. Si Dante ini namban Manila magsukur. Si Dante dilikaw kaltawhan din may mamole ampan may Manila bebang sater. Pia Pipi amban Jeddah. Kian Zain tasigyaw silang. Si Elet Sambuanga. Si Sambuanga ni tapit ni Sambuanga ni para si boundary na katasigyawan din. Ibigay hunit to ba ano kwen Likomo pagindeben Likomo kemian tasigolai do sanduhin dia ta ano ne sanduhin nagbangka dia ta may bangka tasigyaw sanduhin asa mismo dalam city Sambuangahin mismo dalam city Sambuanga tasigyaw sanduhin so men dambua pag sigyawan yan ko kita dalam sabak ko itu dalam lahat Pilipinasin dalam Sambuanga cityhin. Si Fati Idris amban Riyadh Muritsay MJ Asalin Alipudin OFW ang Bamila to Basilan. So bang OFW pagite kalay si Manila swab test duka pagabot kami ng Leo. Swab test duma si OFW hin. So bag niya free libre ro bang OFW to kalay sinator siya pinakan dia ta hotel ubos si swab niya nilinganan siya para mag swab test ubos pinapolay siya Basilan. Pidap miya Sambuanga gana problema niya ng OFW. Pagi sa niya nabangkam ti ka Manila may pente owa. Bisi ano mian sila teme Muritsay Hadja Timsina Abdurrahim Waalaikumsalam amban Riyadh Baby Fiza amban Riyadh Duisa magsukol si Pumayambin Kemon. Fatima Harain Serio, si Fatima Harain Serio bang muli pinamban Manila Basilan ini required inedoin. So required ko ito doin importantihin suway kam niya swab test B ubos demikian nen pente bang edo ticket ka amang ka magkapal atau ka nag plane ticket. Ubos pente mag-edo kam coordination amban Capitol si Isabela City. Edo kam bito man Isabela di coordination letter webinaben na muli na kam bito Basilan. So bang gikam ta mag-online ko may gi-open online din ko ito ngandak ni kamadyan bos babi pito hap Isabela ngidoan ka. Bang niya tara akbi. So i-recording ticket, swab test, ubos coordination of aman Basilan. Yerwi garno katangko sa di record man Manila. Syafiq Nur Hakim, Waalaikumsalam. Sa ime ta tepet ta pa sampay ko ato si Kaamlay. Miyaan magsukol balik di Salma and Jalani si pangurong na stars miyaan pa sa manigay na pata ako live kun baya aja verify ko live po di ilawin pag ikaw may pwede atay may tasigyaw data banin sa live po di ilawin ko pain ko sa ngedonged do si dire we si hadya tasigyawin we hangkan ko mag live dumen hadya si hangkan ni live ko pag dumen hadya si ek kani maghappen us maase ne ko pag kongen ilay para kala sanduehin ek kape masi awam ubus na problema ngandar si kanalin may okay ro ataw kan giro makaina ini kihati delikado ni. Nursia Aslaman Jaafar magsukul isab si Kaam. Sa
Sa may anuhin, sinurin gani magsukol si Pamayambin. So, balik ko, magmap ka ang bisan may live tent ya hidyo tapos ni an dumeng ko si luma ko itulay tapos silanganan nos buta ko sigatlan man magmap na de kam si may hidyo may tricycle maturem lahat ini katuhan bine pag motor de Manila in pag gani kadari hidyo tapi napito dalam basilan na hidyo kita mahidjulin de Manila in gani hidyo. Okay na si Jamil Saidul Amil Hasan, Amban Labuan, Malaysia, magsukol si Pamayambin. Bisan nakaam gatuo importante tahati bi may kahalan dalam lahat dan bi. Panila bang kita muli ini Amban Manila, quarantine Amban Saudi, pagtek kay Sambuanga, quarantine pe kita ga ini gana quarantine ko itu gana quarantine di Sambuanga ga niya. Gana quarantine di Sambuanga. Uste ka rin basilan dami kaning karob na quarantine dalam lahat basilan malingkan min bang niya sintomas ta kita dewe kau magpalad-palad atau maglemon-lemon ni alay may maghikat-hikat kaya kita parasan no na kokyo quarantine di may PPL yan. So magwanin manggarob niya garo niya. Si Lilibert Lilia, salam basko panilew ko si Kao ta sigyo para muli ini may lahatin mag-tracking si ini. Awe. Tasigyaw sanduehin tasigyaw Manila apito mag-tracking. Silikomo. Ubos sandueh ini sab lingan hap ini benin lingan ng Sambuanga isab biata ini beneta bangka-bangka niya isab may pasong us niya isab apito dita may bangka-bangka niya isab mismo dalam Sambuanga tasigyaw sa eka maghappen ko ito pa sa tasigyaw ini dumen dambua pag sigyawanin. So nangkan subay kita bi pahali lagi tapit ni Ramadanin arakala tapag Ramadan kita bi dalam quarantine nakaase kita bi saron gero say makaini salido kita makapuase suga pag kniaten bikemon magsigi kita makapuase si luma dangan parangan. So masih ko mag live balik para isab si Ramadan pasal Ramadan tu. So para gini tumaha teman saya ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.